Vhupo ha Westbury vhure vhukovhela ḓorobo ya Johannesburg ndi vhupo ambarelwaho nga zwiito zwa vhutshinyi na zwigwada zwa dzigennge. Ndi vhupo hune hono tou shanduka u vha guvha ḽa dunzi ḽa lufu, zwigidi ndi wone muungo wa ḓuvha na ḓuvha. Vhupo uvhu vhu khou dovha ha vha milomoni ya vhathu. Zwiṱaraṱani hu dzula u wanala zwitumbu zwi na mbodzhe dza gulu. Steven ndi muṅwe wa vhathu vho ponyaho muthutshano wa zwino. Steven na ene o ṱhaseliwa a na ṱhama yawe vhusiku. Steven na ṱhama yawe vho tou shavha musi vha tshi ṱhaseliwa. Musi wa uyo wa muṱhanga o hayedzwa nga vhanna vho ḓiṱama nga zwigidi masiari khonani ya tshiṱaraṱa vhege yo fhiraho. Muvhigo wa dokotela wo bvisela khagala mafuvhalo awe. One bullet went past his heart out by his arm, his left arm, and then the other one went from his chest to his back. His lungs were collapsed because of the internal bleeding. They drained the blood and he was losing lots of blood. When I went there, I thought, oh my word, I hope he's going to be okay because he was in so much pain. He couldn't breathe on his own. Chivange cha uṱhaselwa vhathu a tshi athu ḓivhea. Vhadzulapo vha khou ṱoḓa u tshila hu na vhudziki. Ho kha ḓi vha na nyofho zwiṱaraṱani naho vhadzulapo vha tshi vho ḓiledza u tshimbila. Vhadzulapo vha khou konḓelwa amba na vhoramafhungo vha SABC phanḓa ha khamera. Vhaṅwe vha vho tou amba na vhoramafhungo nga dziṱhingo fhedzi. Muḓivhi wa zwa vhutshinyi vho khulufhela Rakubu wa vha tshi khou lavhelesa vhutshinyi ha dzigennge vhuponi uhu. Vho Rakubu vha ḓivha zwinzhi nga nzudzanyo dza vhutshinyi u fhira na vhatshinyi. A criminal is a rational thinker. They plan, they strategize. And with what is happening today, they have an understanding that South African law enforcement is not prepared because they have identified suitable target and vulnerability of the community and absence of a capable guardian. Absence of a capable guardian can be the police. Now they've realized that capable guardian is incapable. Ubva tshi avha na migwalabo nga vhutshinyi vhu fanaho na uvhu nga gidimbili fumi malo. Vhadzulapo vha vho ḓi zwi amba uri hu ḓo vha na dzikhakhathi dza dzigennge hu si kale. To be more straightforward is that there are people that have moved from Cape Town to create the new fiefdoms here, to create the new chaos. Maybe it is on that score that the game, we must up our game as the police to make sure that whether you come from Cape Town or any other part of South Africa to be here, we need to deal with those. We need to deal with those matters. Miungo ya zwigidi i ḓo dzula i mihumbuloni wa vho Steven u khou pfala zwa uri miraḓo ya dzigennge vha anzela u ṱangana tsini na mavhiḓa a West Park. Every gunshot that I hear, it still leaves me running. I still feel unsafe. I feel anxiety at night. U ḓiwana ḽi tshi khou kovhela u tshi khou tshila vhuponi ha Westbury a tou vha mashudu. Ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽi nga vha ḽa u fhedza nahone muṅwe na muṅwe a nga kha ḓi pondiwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.